खुलुमखा जतननो তিনি মিডিয়ানি বসকাঙ্গ মা ফাইমা হংকে অবনো কাইসা বেলাই কতর ইস্যু নরক যতন সাইমান খানা বা খানা খানা বাক্সা বা খানায়ানা থানায় 5 তারিখ মেও एमबीबी इउनिभार्सिटी ककबरकनि एसिस्टेंट प्रफेसर तलांना बागै रिटेन एग्जाम खा रिटेन एग्जाम जों कुएसन माने नुखा गोबां मा कुएसन न 14ता हाइ दं आबो जतन स्पेलिंग चाया अंखा गाय एग्जाम रेलाइफोरु गोबां मा कन्फ्यूजन फाइका बाक्सानि बा चाखा बाक्सानि बा चालिया रिमान लाइखा रिमान लाइलिया हंगाय उलो तामखा जखनते जों प्रोविजनल आंसर की मानखा आबोनि आगोलो जों कायसा रायदातै जों मानो जे आबोनो चैलेंज खायनानि हायाकेबा रिव्यू नायना बागै जों जरा रिजागो जों जरा मानखा गे जरा मानै जों आबोनो जों एविडेंस सह रेफारेंस सह रिवै जों ताम खायगा जों चैलेंज बो खायगा जमा रखा हंगाय आबोनि आगोलो जों मानखा फाइनल आंसर की जेब्रु फाइनल आंसर की मानो जों जतय आज स्पेलिंग चायारनो नाय नायखा हंगाय जों टोटाल 6टा स्टार मार्क मानखा आ 6टा स्टार मार्क मान माने बिसिंगनो स्पेलिंग चायारनो कयेकटा रेखा फियाबा स्पेलिंग जे चाया तंमानि कयेकटा हंगाय आबोनो खेरि सिरिलिया हंगाय आबोनो नुगैनो जों जखनते फाइनल आंसर की मान माने यागुलोनो जों ताम खायगा जों एमबीबी इउनिभार्सिटी ओ थांगै जों ताम खायगा मालाइखा कंट्रोलर सारबाय जों मालाइखा मालाई आकय सारबो जोंनो काहाम कक साइरहका बो काहाम जुक्ति न रखा ताम साकाबो जोंनो एप्लीकेशन दो फाइदि नरक फाइनल रिजल्ट रिया सानि इन साउ जोंनो ओमफ्राय जों लगे लगे न बबाय मालाई मानि टाइमनि न हंखाय न थाङै तुनै रिखा आबोनि रिसिभ कपि बो दं वानि थानि आं नरक न फुनुकानो हंखाय आबो रिमानि टाइमनि न हंखाय न जोंहा लास्ट एप्लीकेशन रुमानि टाइम दिन हंखाय न तामो मानखा मियाओ आबोके मियाओ हंखाय न जों मान दोखातामो फाइनल रिजल्ट कगै थांगा फाइनल रिजल्ट आ जे जों लास्ट जे एप्लीकेशन खायमानि आबोनि कुनु रिप्लाई बो रिलिया बरक आबोनो कुनु रेक्टिफाई बो खायलिया डाइरेक्ट बरक फाइनल रिजल्ट कगरि रेखा हंखाय आं आबोनो ताबुक कयना मुसुङो अबो हायिंखाय तो जाया अ एसिस्टेंट प्रोफेसर नि एग्जाम रक कम्पिटिटिव एग्जाम रक अब थंग तंगमानि या चेंग्रानि एग्जाम या अब बेलाय खरकसानि लाइफ खरकसानि लांमा अब सोलायमानो अ सेबुक मानखाय हंखाय खरकसानि लांमा सोलाय जागनाय फ्यूचर सोलाय जागनाय थिनां सोलाय जागनाय अब हाय एग्जाम से आपसकाय स्पेलिंग चाया आ चाया द चाया आंखा ठीक आसे अब ओंगै मानो जों जत एग्जाम नुगो कयेकटा जागा कायसा कायनि ओंगै मानो फियाबा अ ककबरकनि एग्जाम हंखाय जों गोबां मानखा 14ता रक हंखाय तो जों गोबां मानो हेन मानो हंगा आरोनि बिसिंगो पानोसे आबोनो जों बरनो रिक्वेस्ट खायगा जों एप्लीकेशन खाय जों एविडेंस बो रखा एविडेंस रिउइ आकयसे जों आबोनि स्टार मार्क रेडी हनै जों सानलायगा हंखाय रिनाबो बान्ता रिनाबो कलायो फियाबा बरक रिसिरिलिया जतय टोटाल 6टा रेखा हंखाय आरोनि बिसिंगो टेबो ताम साना थाङा हंगा आबो ट्विस्ट दंगो साना थाङा टुइसि हिनि मानु कायसा अर क्वेश्चन दङ आं फुनुगानो 14 नम्बर सेट बिनि 14 नम्बर लं ट्राय एकलयबो थुंनुबो साबुनि कगलब बाय चेंजाक अ थुंनुक न साबुनि कगलब बाय चेंजाक नि साव फियाबा अरबो क्वेश्चन नाय नायका हंगा अरबो स्पेलिंग चायासि लं ट्रायनि एकलयबो थुंकनो थुंनुकन साबुनि कगलबो बाय चेंजाकसि अब हायगेसे सैजाक फियाबा जों द स्पेलिंग चायानो जों रमुइनो नालिया और ऑप्शन बो दंगो ऑप्शन बी ओ दंगो विजय देबरमानी ऑप्शन सी ओ दंगो नंद कुमार देबरमानी अब जों जतनो साइमानो लं ट्रायनि एकलयबो थुंनु हंखाय डॉक्टर विजय देबरमा सारनि कगलब लं ट्रायनि एकलयबो कगलब बायनो चें साजागो होनाय हंखाय जों प्रोविजनल आंसर की ओ मांखा ऑप्शन सी नो सारिओ नंद सारनि नंद कुमार सारनि ऑप्शन बिनि बुमुंनि ऑप्शन चारिखा हंखाय तामखा आबो उलो जों जखनते चैलेंज खायलायगा हंखाय न बर फाइनल आंसर की ओ हंखाय आबोनो स्टार मार्क रिवै रिखा हंखाय आनिखाय और स्टार मार्क रिमानो आं प्रॉब्लेम बंजागलिया द बिनो रिलिया आनि सामानि चाया फनो ngै मांखना आं रमैनाखा फियाबा जुदि अबोनो से स्टार मार्क रिवै मानो हंखाय ते कायसा दंगो 39 न कायसा दंगो पान्थर कुंकिला खरां खोनाया तिनिसि खोनासि द
te kaisa tongo panthor pungkila hachugo kaya tini sika sai nayo sakani kok butang bor rwbayo khopjak o kok butang bor rwbayo khopjak hwnwi question o phaika option o tongo option a o kok reke option b o tongo kok phil phiaba chung o je kok butang obo chini Robindra Kishore sarni bijab kok borok luku kok rwbai language wing by karijakmani o bijabo chung o kok thaino o option a by b ni phunuk maribo mano kok philobo o kok thai tongo kok rekeobo o kok butang tongo engkai obono khai tangai star mark rilia ani question obo engkai chung omo hai exam rok wngkha engkai chung fair na nango jotoni bagui no jesapan manthu chakiri manma mania abo ulni koksi je mannai manthu kintu ba obo hai chaya angui tongkha obono to borok kuk te spelling chaya eng kukai oro option o mui mele mui seleni jaga mui mele rok hen klaima rok mase borok spelling chaya hnai option a ko chajak phano spelling chaya hnai borok star mark rakha gai obono khai tangai ria abo ani question ani simia oba ang samaba ani no hnai saka kintu tei baki exam rwnai rok je candidate rok jotono confusion tangai ria engka oborok no tui chung kok salaina nangsinai tabu kok khurchana nangsinai engkai ang to tasing bo saka ang siaba nongoi mano do ani samani tei chini kwbangma academician tongo experience jak professor tongo assistant professor tongo kwbangma intellectual tongo kwbangma writer rok tongo kwbangma subject specialist rok tongo kok rok engka borok obono chairna ningthung tei okok no khurchana ngthung engka chung obono nayo chung obono appeal khainai obono chini sanmung tei ani sanmung je o star mark rinani banta tongmani tei kaini kaitham abonobo star mark rinani ngthung spelling chayano se judi no tei baki koyekta no star mark riwi mangkha hingkai tei o je rijak tongmani abonobo star mark rinang thung aboni sekang kuno dino phano recruitment complete ta khaitung interview to 12 tarikho hni borok saklai rekha interview ni date bo borok publicly publish khaya je pass ungjak candidate rok no simise borok personally email khayo abo khai no mano kok rei hingkai borok obo jeske pano star mark dina ningthung tangai hingke baksa tongo 1 ni bagui baksa tongo 0.25 ni bagui baksa tongo 0.75 ni bagui qualifying at least bo interview phana asuk thung na hoi bini API score no o calculate khai bo ringjak thung sai ring thung aro sabuni kisa nayei bo qualifying phano jemon chung chini 2022 o jepro kokborok ni puila assistant professor tlangjak aro to qualify kwbang mangkha aro to abo hagen sai tlangu API score calculate khai no merit list kari oi sai interview o ringkha abo hainge to chung apru to kebo kok banglai na bo thangya kok bo khursaria kebo tlang thung engka oro hangkai obo tangi star mark ria o star mark jeske pan manna nango ang obono appeal khayo obono sano o star mark ria hangkai judi no re exam phana khaitung taisa khainani hangkai re exam bo khailia hangkai borok star mark rithok star mark judi ria hangkai star mark boria re exam bo ria hangkai khaya hangkai obo chung alada lama ma thanglai sinai obo ang jotono no koyo jotto chini intellectual rok jotto chini subject expert rok joto chini academician rok je experience borok okok no khursanani ingthung ang abono jotono no koyo obo belai ang mane bukha tong thoglia aboni bagai ang mas apaika media buskango phaiei aboni bade tai kuno upai kerika abung norok ni jotto ni no suba sunango norok kicha naija sedi obo ang jotono no khulumbu hambai।